Serangan intens terus dilakukan prajurit Angkatan Bersenjata Rusia. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram pada Rabu 21 Agustus 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan kru howitzer MSTAS Rusia saat menghancurkan senjata D-30 dan personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Awak artileri howitzer self-propelled MSTAS dari kelompok pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan barat selama perang kontra baterai menghancurkan posisi lawan yang disamarkan, yang diidentifikasi oleh operator kendaraan udara tak berawak dan kru bersama dengan senjata D-30. Tembakan artileri disesuaikan dan target yang dihancurkan dicatat menggunakan sistem kendaraan udara tak berawak. Первому прицел 483. Выполняем задачи по уничтожению различных целей техники противника, будь то танк, самоходное орудие, буксируемое орудие. Также очень часто мы стреляем по опорным пунктам и пунктам БПЛА, то есть пункты, ниоткуда непосредственно запускаются БПЛА со стороны противника. Обеспечение осуществляется в полной мере, все, что касаемо продуктов питания, каждую неделю непосредственно прямо ко мне на батарее в район сосредоточения приезжает машина, где мы получаем продукты и после этого уже распределяем на расчеты. Боеприпасы также ежедневно к нам привозятся непосредственно к орудию, то в ночное время, в дневное время, без разницы. Непосредственно в орудии происходит загрузка боеприпасов. А вода приезжает у нас раз в 3 дня. Если есть необходимость почаще, мы делаем запросы, и машина водовозная приезжает. То есть с водой проблем нет. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.